Halo mwena already. Ino lesson itu ya gatatu. Uri ungithaka guitar rhythm. In our first two lessons today, ndamu introduce uri ungithaka some shapes. Introduce uri ungithaka shape ya 8. Ino twamitra A. Ino tugire wanyita string from string number 4 ginya string number 3. String number 4 ginya string number 3. Ugapiki. Tugire picking ito tado rhythm topika na guoko kaigi. Nakura ni mapika na kanyamu. Topika kile kia pick down hiki ka pick up. Hiki ni kia down hiki ni kia up. Kia pick down. Nakara ka pick here. Why should that too? Game introduce shape wino diameter of sharp. Ina twanyitaga kile hiki ikanyita string number on this fret and string number 2 on this fret that follows ikanyita string number 3 na ikanyita string number 4. And diameter of shape. So na gimonia karithimu kale ungithaka na shape ici cierĩ ngimwira ukihũthĩra A shape na F shape ngimwira no uthake karithim kahana ũũ ukanyita yua ukarudi yua A shape kaevu karuga fret imwe acoka ĩrĩ ĩngĩ ugacoka ki F ndamũririe. So and another shape ino tugire mundu athi ũũ gwĩciria nĩekĩte practice ya kũigana coka kanyita jump on fret coka kwina another shape. The third shape yo guthira guthaka Mugithi I kota guthaka guitar kaingĩ shape iria cihuthagirwo no thaka na shape kaingĩ na ndimĩta D shape no kaingĩ itagwo no meta kwenda ndimĩta C shape. Kwina shape ino ya kũrũgama ya gukomeria ũguo tuga kwina ino ni ndĩreta F shape tondu imĩte from our from the neck. Reference point itu ni ino new shape kwina new shape ino ya kiria from this point to reference point ito ota dot ile cire shape ito ya iyo ndirakwira ri yana itagwo D shape ri kira kenyita string number 3 and this fret ya area for kenyita string number 2 again kenyita string number 4 and don't kenyita string number 1. Now do this for example at a beginning level I want the string number 3 2 again the string number 4 uguo uone kunyitago kali cia wacokia waka practice hiyo string number 3 second fret ile 4 fuatete ukanyita string number 2 na ukanyita string number wakamethaka uguo kaingĩ nĩ citũranaga na shape icio ingĩ no citwarĩ na shape ino ya ĩrĩa ũngũrire nĩ ino ya gũkomeria no tũthiĩ ũũ no thiĩ ũũ ambeke practice kau either rĩ no citwarĩ na bado na shape ino ĩngĩ ya rĩrĩ ya F cigĩthiĩ ũũ no ukarũga fret imwe ũũ
kuruga rĩu no gĩcoka rĩu fret ĩno ka gĩcoka ruge fret ĩno hamwe rĩu ngĩcoka next kuka kũmuonio ngĩhota gũbabanua guitar tũgũthakĩra hau tu ngĩhota gũbabanua both right na left. That will be a next session. But I'm going to introduce shape ya hadi work on that. Next session tunapatana na rhythm guitar. Solo guitar ina come baadaye. Tubagia na rhythm tukaingira solo. Amenya solo tukacoka rhythm rĩngĩ. Tukacoka rhythm for more advanced rhythm. Not all step by step. Kwa bina rhythm. Joke ndĩmũbundithie scales ya shape o icio ndamuonia ciothe. No kwĩna other shapes, direct kwĩna other shapes cia gũthaka solo tondũ kũrĩ nyamũ ĩtagwo KGD system ĩkoragwo ĩnyitĩte yothe. Nĩ ngũmũbundithia. Goodbye till next time. Subscribe.